Muisraeli ura umete kuria Muthambi. Proposal ya jiri na ya mtu etagwa Gerald Kaburu. Ngwitikia Gerald Kaburu ni mtu bandu aije kena ni tondu arageria kurunga maiti ya siasa mara na Tharaka Nithi. Na proposal ya ithatu yetwa ni the current speaker wa county assembly ya Tharaka Nithi etagwa DJ Imwe. Marieto mau maguproposwa na manenkerwa His Excellency ni kanda ameka consideration. Marieto mama maumanirie na mucemanio wa mathanku thoga atagati ka ngavana Muthomi Njuki na atongoria na nkinya ene uge kuma kiri gicigo mbunge kia Mara. Gute anto sheria elali pronounced ekuga ati deputy governor wa muntu no mwanka ethwa resignite wera. Batiendelea monene wa election Chebukati ala clarify ati no mwanka wethwe ola resignite 6 months ago. Tuona gutena nindi ya tag of war na bwana Njoe etikiria nontwale owirani. Akiaria nyuma ya mucemanio Njue Kaithungu augite gwena aregirwe na gwitigiria kuregwa indi amwe no guno abathire na mbere. Bora nikienda kuga ni ati kuregwa kwa nomination ya Njoe already ni go affected ulingi wa wetu wa siasa na kutindika utongoria. Lakini bado nikienda kuga ati timu eno kuona His Excellency the Governor na atori ba Tharaka Nithi be equal to the task ya kumanage challenge ila yumelete kumana na disqualification ya Njue Thaa munini wa governor kithuranoni. Njuki atigaritie rua kiomba gucokia maratati kiri kiama kia uthurani na mianka kenda omba gwitigirwa kuromba giti gia kaunti ya Tharaka Nithi kairi. Atongoria baraba kunenkanagira marieto mama mathatu ibachinuritie acindani bao baraba kuromba nabo giti giki. Na tenjwe wa mwira neti twa mwira na tukumunenkera marietwa otabo mwari ojwe uga gute condition twa munenkera ati abwiri kujukia ngania. Our opponent ni malaisi bau ni boma gutugwatira no mbati na twitwaruga mbere ya kathempe na ingwitikia by Tuesday together twi cleared by IBC na makona ati Tharaka Nithi turaugire riu ni metho na malaisi riu metho kama kula no mbati riu metho na matigwikirwa miwani. Kuregwa kwa Njue Kaithungu kumanitie na gutuika gwe atauma wira kana abuta wira akagita karakendekanaga ikiama kia uthurani na mianka kana IBC. Kiripotera Weru Wikendi kuma gicigo mbunge kia Mara. Mbitagwa Mateni Mugambi. Raila Amolo Odinga ni Weru Nandi akethirwa arinde bene bobo ne nyuma yawe kurikia gwitikirwa ni kamiti ya mianka na ithurano. Raila na ikinyirie mbere ya kamiti eu aria anenkerwe baruga kinyatia kumwitikiria kurira giti kiu kia mutongeria wa Nthiguru Boniface Mwongera gatuonie uria gwatinda Nairobi. Na muroirio gitikio rais na ngwataniro ya Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga no batano kwithirwa gitikirwa kia IBC ucio gitikinene aja Nthigurune. Odinga orokwa na mene munini muroirio e mathakarua kwe mathaini ja thithara muthejo ntukwe na arua nethirwa gitikirwa nyuma bo bari kuthabainekania maratasi jao na jetikirika. Na akothirerwa Odinga akiare no renke ama ABC etigiritho no bira twitibi kuthika njire Kyoto oma no boreria. We would like to see a free and fair electoral process. We want this exercise to be done also in a free manner. We want Kenyans to be able on the 9th of August to freely express their will, to speak clearly that this is what the Kenyans want. Oku Odinga nenderea kumenya renke ama ABC bangite kukonithurano bitu itete na mono registering gekura ara kinyoka arikana kororwa munini wa rais William Ruto nethiritwa akiraramika no ntubonto bure akuwa nkoro kiaringi kura milioni wethetwo bathamitwe kiregister cha ABC na njirite kwereka. What is the status of data migration from the Morpho Idemia system to Smartmatic? What steps or measures has the Commission taken to reduce or eliminate any risks that could affect the functioning of the election technology? What you refer to as simulation of the
The dry run of technology will be done next week on or before 9th. Here at Bomas. IBC neriri kwethirwa ikegera ninya kuthambia register ya eringi kura arabugite bakethirwa bemirekeria mbere muri jukinyira muthia kulingana abo barua register ije yao iri kwithirwa ngwi kambuni ya KPMG ina ringi kura milioni 22 kagitene gaka indi bakethirwa bakinama onethirirwa ngoge. What measures or steps have the Commission taken to address the systemic inadequacies identified by the Supreme Court in 2017? I would urge all presidential candidates to come for a one-on-one meeting where we can ventilate some of these issues, and I hope you shall attend in person, where I as returning officer then can iron out these issues. And all the other issues in this memo will be answered to by the Commission in writing. Jaure nako mushindani munene Odinga munini wa Rais William Ruto ntukwegorora muthure Senator Professor Kithure Kindiki kwa agent o munene kirotari bokura nyombene Bomas Odinga ntukwana muthurite Professor Isaiah Kindiki kurungamira rutere rwao. Professor Isaiah wa Kindiki Baange barbathurani Odinga kwa agent bao Jacinth Bole Kanchori, Daktari Caroline Karugu, Daktari Ongwen na wakili Mwangi. Jaru ribange hejeni wakalinkendo muthia kironinga na ABC arana ndi kumiraja gwetana mbere kethuringa campaign chwa kwa meriere rigirite kugere munyaka joko gite ya 5 tariki 9 mwezi wa 8 mwaka jotore. I have been in politics for a long time. I know that the media will praise you or will vilify you whatever they do, but that is their freedom of expression. We don't question this. We don't want to hear things from your campaign rallies about the referee. Please come, we talk, and we'll do what we have to do to give Kenyans what they deserve. Nke reporter Antasharo TV Wikendi, kumaja kinginangina kutoka Nairobi, Bita Bonfils Mongera. Ngabana Kiraito Murungi, Seneta Mithika Lentore na mubunge wa Ekuru Kawira Mwangaza ne bamwe ba siasa baria bakarwira getikia ungabana kaunti ya Meru nyuma ya kunenkanira maratasi jawe na ruwa kirinkia mayamyanka na ithurano na ndego tenkanja bathatu baba kethirwa barende bene tariki 9 mweri wa 8 na bobo gieterwa kiria kirione boko gambia Meru kenda bomba kuona kura chao kire bathatu ba Kawira nwe wari wa mbere kuruguria manifesto yawe akithingatirwa ni ngabana Kiraito aria bonde bekirite Ameru mawira nenkabo. Seneta Lentore Anthony yawe ataruguria manifesto yawe endene onto Ameru beterete bonene. Mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Murioki ni akumurika rwirororo rwa kurira getigiki kya ungabana kiri rugono rwa gechunki ya siasa. Nandiki uthika ucho ngavana Meru ni kiambite kuichora nyuma baba thatu bara Meru bategerete muno kutha barikiritwe ni rwangirwo ithurano na mianka ni rwa IBC haje nene kaunti Meru nawe ni ngavana Meru Kirito Murungi urorikirwe muthurwa na Arua Kawira Mwangaza mubunge wa Ekuru arikirito muthurwa goro na Kinya Mithika Lentore ni Senator Meru Kinya Nandi aikanya gotwa kitiko ngavana nene kaunti Meru kiba bonte ndabo gitakiri mwingi iba kutha bakeja na mawira ni mwanya jaba kutha bakithiria Meru ngavana Meru no rwe muno kwithura akiuga mawira ne jawe jara ikirite Meru myaka 5 ethiri ne jombito kinyanyira. And I want to give our towns both Timau and Maua to the World Bank program so that when they do phase 2 they are included. I have also established Meru level 5 as a level 6 hospital. I've made it a parastatal like Kenyatta Hospital. In agriculture, I've invested over 535 million directly to the people. We have drilled and equipped 240 solar-powered boreholes in the semi-arid areas of Bore, Tigania, and Igembe. Tukwijiri thiri ethwa gicoka kairi na kweja na wira ne bwawe burake twa kithiria Meru muno gitegera mantu jengi urimi araugitaga ita milioni 100 ke marigu 100 ke ikwati 100 ke macadamia milioni 100 ke avocado na moroto jungi kiri miaka 5 wewe ijite ndi gutegera nyamantu ya kimera kemira. You allocate 500 million to start value addition programs for our value chains in bananas, potatoes,
avocado and macadamia, and also because we are sorting the legal issues in Miraa. Kirito Nandi awite no monga gukire uthirumia miru na moroto jawe ni gutigira kimiru gikombe gwitona machuku ontubura kwenda buthithika kirimia keta no ejite guga Nandi akethwa kiwata mbaru atongire bangi manini nontu Nandi we akeja kuthura miaka 5 akethwa akiciebire cia sene kinya muno kuga akethwa agitegera muno gukidia muturire jwantu arathurite milioni 100 ya mantu jaja. In addition to physical development which we shall continue, I want to put more emphasis on social development of Merus. So I'll put together a 100 million social security fund. I want to thank the County Assembly because we discussed, and before they left, they passed a law establishing the Kemeru Institute. The Kemeru Institute for preserving and promoting Kemeru history, Kemeru language, and Kemeru culture. Astray, unlike my competitors, I've developed a powerful vision 2040, for a radical transformation of Meru County, and I have a plan for liberating our people from poverty and social backwardness, which my competitors don't have. So I'll invest my time and resources in the 5 years to mentor others, to make sure that Meru is led by visionary leaders. Amna bubu ikariko ne bimebika ibithiru mubungo egaruka re mwangaza kinyona itira wirane bwawe burake thwagikira miru agetegera mantu jegi cibitari mantu jegi urimi kugitithia ogoti na mantu jegi barabara. Hivyo Meru County tutakuwa na kadi ambayo ni ya Meru family. Ile muntu etana yo cibitari wena kandi eu otire agwa mbesa cibitari kinya shilingi 100 ugatonya ugatiritwa no kaewa ndawa ukana twina over 2000 doje cia community, doje cia thirikari nene, doje cia thirikari matura kou kire doje ici tugatigira tugucia empower tuguciokiria na naria kwenda clear gaps tukwambiria kureta doje ingi ndene ya sub-county cietu tukethirwa twina nchuku kana big stores, mega stores. Thirikari ikajukia bia kuria briu igaikira arimi baketha kendo tikaete mtendi kwendi kinyarira gutina necessary urgent need irio biu bigaikwa manchuku na cia thirikari biaikwa nchuku na cia thirikari ugo no wija wina thina ukaromba roni gukurukira kandi ekwe bia kuria bia biendene store cia Imwe ko thirikari ekawira mbere otena gita license kana baruga cia county government. It is our duty as thirikari kurionga tukona kabiashara gakari ikanini mono kabweri kurewa pesa ingana na baraba inge nabo baraba inyeretwe na baraba twera bakabi nabo tukadithiria weva kendra muntu abuna inyeretwe kadikira madena ndio tukadithiria biashara beto weva anto akubenga inga na kubaithagia kanduru katambe tuketha license tugerete na niukora Senator Amiru Mithikani Nturi urinyochwa kwa ngavana ona kija kithira athirita manifesto yawe none kende kimicemene mwanya akiwa kimantu jamwe jaja tikuta bwega muno mantu jege cibitari na makandara jaja kwejanwa era imenyambene district hospital anto bonde bato kwarerio otie wondi esibitari entomorome akanda kwewa ndawa achomba kuona ko mama tutomba wetekera ana beto ana budget uwete wabakundi eria miaka 4.5 na mbia stora sietro budget atoria ya nyua no tena mbeza tuona tunakwambia enough is okay ya kwenda wote muntu ongwa na wagia okay ndo sambasa maendeleo ya nene average expenditure ya any budget whether recurrent or development kire area yonde account yonde sub-town eko imbilioni emwe ngabana enyo ya utumira ndeneke consequence emwe itairio ango ndo bwashwa toyeta tukadithia manto differently ngeko utwa 30% no ndo botote wa pesa siataweza ngirire mte
ila mwakolo wako bioroga ni akaunti akiwa agenda nganara akiwa akoembezi yote ndio ofisi ndiko no tino ofisi weta ya paslema dendo abwera turenda data passenger programs ya mbele serikali sikwenda kwa mwe iko meaboma kwa kutelo uno kote taito ekuroma ni loan lakini mero microfinance kamiambesha county kana minister wa finance akaangaranta uambezi iloka ya mero microfinance angaranta ko yambesha okaura intobira wandekeri tendene edrikari wa supply edrikari ekare microfinance ekaita mbesa tiaku muntu watiwa ombe kombero ndi capital yekuwa weta utaniongo dene ye economy ya Meru no ntwera tuweta capital of life dendo meingaremwe na kuhakikisha tokaya natenda serikali kiranto baba Meru ko frita mbesa kotie Meru ikorie Meru antobeto bebe Meru kagutegera nandi ndemithikari nturi akethwa kita manifesto yawe nikenda bonde beta mature na kire antu Pedro bakejana mawirani ya mantu bakathiria antu kagutegera nandi nuri kumumiru agendekia nkurukia ungi bobo nandi nikire ntuko 60 ciejite muthuri muriuki kichungi kia siasa Hasiasa banana ba kaunti ya Tharaka Nithi baria bakuruira giti kia useneta ni batejaniri ne kuremwa kuingia mendekithia ja IBC bobone kuringana na Mohamed Raka uria niwe urungamirite nkiama iji kaunti neu augite kiri bonthe 10 na banana ne batano ake barombire kuingia mendekithia jao Paul Wakabithi na chotariria warira sese chendere kwata manki ntere monya agande goroni wote wa Tharaka wamekubali Gaisura awe mdogo wa Mbioki Getare sasa pamoja ndarauga kagoro mboya mwanka bisini bunene bwa kaunti ya Tharaka Nithi bwa IBC arakuringana na bwana Mohamed Raka wariru togwa kirenkiama ya IBC kaunti ya Tharaka Nithi ni ati barabara bakwibandikithia kurura gitiga sinitwa kaunti ya Tharaka Nithi bari 13 indi barabara ikinyithirie barari 5 kiti ya useneta tuliweza kupata watu 13 ambao walikuwa wameonyesha nia ya kuweza kuwa katika kinyang'anyiro hichi, na kati yao 13 tumeweza kuwasajili ama kuclear watu 5, wagombea 5. Wengine kuna wawili ambao walikuwa wamesema hawangeweza kuyatimiza yale masharti na kwa hivyo walijiuzulu, na wengine kama 6 hatukuweza kupata ujumbe wowote kutoka kwao. Kwa hivyo mpaka wakati ule mpaka wakati wa tarehe 20 na tarehe 31 mwezi uliopita, hiyo ilikuwa siku ya mwisho ya kusajili wagombea viti wa seneti. Bwana Mohamed akithiri 5 gake bari bakwibandikithia kurura giti kia murugwamiri wa ikuru kaunti ya Tharaka Nithi na bonthe abaibarombire gwitigirwa nkiama ya IBC. Wote tuliweza kuwasajili kama wagombezi katika kura ijayo. Hawa ni Lucy Wanja wa Independent, tuko na Beatrice Kadhomi wa chama cha UDA, tuko na Sara Karimi wa chama cha ODM, tuko na Penina Kambaja wa chama cha Jubilee, na mwisho tuko na Susan Ngugi wa chama cha TSP. Wao 5 waliweza kuhakikisha yale masharti yote yameweza kutimia, na ndio tuliweza kuwasajili kama wagombezi katika kinyang'anyiro ambayo kinachokuja cha mwezi Agosti. Na kiringinda kindano ya baraba kurura giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Mohamed akithire tayari kwibobanjiritie kuringwa na ubio batakwibitikia kiri maratachi. Tuliweza kupata wagombea 5 ambao waliweza kuonyesha nia ya kuweza kuingia katika kinyang'anyiro hicho. Tuko na Dr. Mzalendo Kibunja wa chama cha na Kenya ambayo tuliweza kumclear jana. Tuko na Ashford Kaogi Mbioki ambayo ni wa Independent, bwana Felix Gitari Mbioki Kararwa wa chama cha Kazi. Tuko na Professor Erastus Njoka wa chama cha Jubilee, na pia tuko na bwana Francis Kagwema wa chama cha Wiper, na mwisho tuko na bwana Onesmus Mudhomi Njuki wa chama cha UDA.
So kutoka leo hadi tarehe 7 tunatarajia kuweza wao waweze kuwasilisha stakabadhi zao ili tuweze kuyakagua na kuhakikisha kwamba yanatimiza yale mahitaji ambayo tunahitaji kama tume na kuweza kuwa-clear ama kuwasajili. Na baadhi ya wale wagombea wa viti hasa za gavana wamekuwa na wasiwasi na stakabadhi yao na waliweza kupitia ili kuhakikishiwa kwamba documents ama zile stakabadhi ziko katika hali sawa. Nkiripotera Weru TV kumantere Thaa Bito wa Paul Gwakabethe. Etan ambere na kurumira nteto cheto inchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Bwana asifiwe. Noe gavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Kaila atenjwa ringi kuuma karaya kuma kigina kia World Fund ndoje urimi ugima bwa mwiri kuthongomia tauni cietu gukiria ekuru ayuthi na antu ba mawathe na ikyo ugere gwanto eja na mandibuti kana matres kana merengeti iregeta na anto kiumbe ni kundi bia vijana bia empowered vijana wetu vifaa vya kazi. Tumeleta concrete mixer na vitu vingine viko jiani. Kubelia Meru amona jangi kabetindo. Shianto beto tariki kenda mweri jwenana tushumirie ni twinde tuikienga bana Kiraitu Murungi Ngugi na kura cietu ete na mbere kwanga bana wa Meru ariki Ngugi ciawe kenda Meru ethere mainyankoroki 2022 ete gabana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etekua Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapu zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Yetu sako ni okugwata ogeni kire M-Banking na rano weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire M-Pesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yangu weta ingi kugura airtime na jangi jama
maingi. Kumenya manto nkoroki arandire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111 038 000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Edith Mwirigi, Edith Mwirigi, Edith Mwirigi. Iweto kwenda! Edith Mwirigi. Mugeni antubeto. Marito mbeta kwa engineer Edith Nkadha Mwirigi. Nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke mama county, jakira tutaga Meru woman representative. Ndechwa giteke kijamururi kiombe kana independent candidate. Ndena mibango mingi irambangirete antubeto ba Meru na uni ndemo chiari na ndemo youthi. Inkwale thina ira chonde antubeto ba Thairan tukoshonde. Ndeburomba na giteo gikinene mono tariki 9 mweri Joenana pompe kura cienu. Ririkana kondura ikuithura. Baturaga wakiuraga mama county wetu ni oreko. Edith Mwirigi maendeleo, Edith Mwirigi watanero, Edith Mwirigi. Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gist wonti mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gist miaka 10 na ningucokeria ntubego Gist nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gist tariki 9 mweri Joenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukirio limi bwetu na kurondeka ego Gist kende rwele ndura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego Gist mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki 9 mweri Joenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Beta wa Methika Lenturi. Beta wa Linda Kiome Gitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru. Tureto garuruku Meru. Ekoro ayuthi na tubonze ba Meru tugwate nimbaru ikenda tumba kwitira tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike seneta wa Meru kenda mpumba kuleta mbezi nyingi kumanale ya kwa thirikari nene chumba gwitira Meru ngugi na ngaikaria buru uri ikomba gwita ngugi uri ciathiri ni sheria. Ingira Meru kwanza kura tureto garuruku Meru. Gichokera na nteto nkuruki mwandiki munene kiri ministry ya ukaria bwandene na ubangania bwa thirikari Ndagitari Karanja Kibicho na kinyete ndene ya chukuru ya Kiangima sekondari ni untubwa mambura ja mathomo akiaria Kibicho noretie asiasa batekaringe siasa cha kwathura na Kenya kagitene okau Kibicho noretie nduke mbethe bategetekeria gutumirwa ne asiasa kuringa siasa na njirerete agirite ritamwaniki kuma Embu na nteto eji. Ateti onde ni marauru gukorwa magika kampeni cia thayu kavinda gaka kithurano kia mweri wa kanana kirakuviriria. Ino ni miario ya PS wa ruvonge rwa ugitiri niwe Karanja Kibicho na uria urakania ateti aria marariva ayuthi mbia nini niguo marute mbara na thagathaga thiini wa micemanio ya ateti aria engi. Tuonete maita maingi andu aria mareka siasa makihuthira ciana citu gucihe bangi gucihe dawa gucihe mbeca niguo ciathi micemanio-ini cikambie kugereria andu aria angi na cause chaos. Nikio njoire kamweka kau kumera twita ministry twi maitho na ni monete uria turathie na mbere
kunyita aria marahuthira na keitoru. Na varia munini wa mwenegiti wa ruvonge rwa NCIC niwe Wambui wa Nyutu arauga ati ateti aria onthe makwithirwa magika kambeni cia irumi na mbukaniriro ni magukorwa magiocerwa makinya maviu ma kiwatho. Cases iria cie igotine ni irathie na mbere tondu kaingi andu maugaga ati cases iria itwaragwo ni NCIC igotine itikinyanagira, no riu twina very good partnership na judiciary na riu nira establishire magoti matano maguthikiriria cases specifically cia hate speech. Koguo magoti mau matano na ma judges acio megutwika aguthikagiriria tu case icio cia hate speech. Na riu ana siasa ni mekuheo dawa yao acio maturaga marumanaga tondu riu watwarirwo case yaku igotini within 1 year ni gukorwo ithikiriirio nega tuo. Mwenari wake nominated Senator Isaac Ngugi ni wosete ikinyo ria kuthomithia ayuthi uria mangivota kwithema na micemanio iria onthe mararivwa niguo kuruta thagathaga niguo bururi ukura na thayo mbere na vuva ya kithurano. Yuta mbeũ njĩthĩ tondu nie ngire senator ya representaga mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa Senate ni turaria na mbeũ njĩthĩ wenzetu na tukauga kahinda ka siasa tutigwitikira kuhuthirwo uru ne wana siasa. Mundu ekorwo nenda kuhuthira ciana uru nethe ciana ciake aciuthire uru. Tutigwitikira bururi ukucokia haria twari mwaka wa 2007 2008 tutigwitikira ta mbeũ njĩthĩ. Ni maragie miario ino mari mwenwa Kiangima secondary kuria kurai na mambura magukungwira kithomo thiini wa kaunti ya Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Hasiasa kumatigania ni bezete amwe na kuga bakarungama na munini wa ngavana Titus Ntochio Mwankande bene baugete kuria karibante reo yu bakurwa na Ntochio ntubra baugete batete kiria bakiuga newe wenka la ingobari nayo kirithirikari ya kaunti ya Meru. Mwandiki wetu Wantito Mukirimithika ni akurikithio Gambibo. Ndere Kiliant ni IEBC na ndere kura certificate ekovai iteke member of parliament inkumenya ito chethero certificate imwe ya ira poikitwe renge nkirira na aratia tiama, lakini certificate ira IEBC iteandikirwo wa kiama kiko iteandikirwo wa kumako yaandiki tu muntu okwawa rutha ke baraba ete Kiliant candidate baraba kubae rutere rwa Tiania West ende ankwenda kwira mutori oko Tiania West ankwenda kwira mutoko Tiania West barabara ya baiborongo wake Mugambi Leitena kana Francis Mugambi Leitena i project ye muntu bere ni bautindwa na rietwa rya Yesu Kristo. Nitukuromborekeri ni rugono tukethwa tuwe kumenyithia nkuruki ore tugweta na mbere. Kire rugono rungi ni ati ariti Ngugi miundene ya Maua ward ni ati Mau ne bagwatanirite na thirikari ya kaunti ya Meru na kutheria mushejo ati Mau gitumike untu bobo ni kenda gukungwira ntuko ya kumenyera riera ni World Environment Day na kunterecho atigania nkuruki ya chukuru 15 itongeretwe ni ikundi bite bya thirikari ne biezete amwe na kutheria mushejo wao moroto jorejo mwe. Kevin Kimathi ni agutumenyithia ire ntuku ya ukungwira rera nthiguru na yonthe riunkulukia ritoba cukuru 15 muthara rungurwa ikundi kia ntu biumbe kia kumenyera rera yakio ni batongorete kiri kumenyithia mwingi untuku itumi mwanya bya kuatila rera maturene tugene na mroke batwe kwetara wabo onthe bacukuru ire area yonthe kenda tucerekia World Environment Day na mno tukile la environment entura yetu tuingwa our own village, our own place kera tumbota thia ntubetu na tumbota thia naba bombosa kwa their future in terms of environment. Na kuringana bone ati kumania mwingi utira rera muno kiri witibwa miti ibwoka umokane ne kathinire mwanya cia wacia rui na mbura yani untuku na kinya rire kureka na ikeyania winyange buru meshine thinererio kirianto kenyumo na nthiguru yonthe rera yetu nithukite piu ibo kuona nende thaa ito bateria kwithira twina mungao mindene lakini mbura ni aurire kabisa na toke ya kuendelea o kinya anabeto generation yetu ikuthira kwa una ntoboka tukuria ntobonthe iba ichunge na batwe ne kenda tukaomba kumenyera rera yetu antu ba ingi bakite na bakare mwanka merene na mera mbena ni meko lera na meteuna tataka ruongeleka lakini antu bambe batema cionthe pare mwanka merene nende boina zoro erosion na kwito kyo makwothe buru kuto bakura antu possible batie reserve ene muno emete
na bana metere bu yera na no meko na lera baba nkene na miera batega ita mete no ntombera no tokia kuilela wa ilela mara okia identify mara kinya umete kuraya ukaona kuna nini hiyo miti ya maji inajionyesha yenyewe, lakini siku hizi otomba ameona no ntombi ni anto ba wita na nio minene yamekuwa ita wanto ba iko realize ne guma mbao wa tawa ita moko mayo guma mbao lori tu, which is bad. Anto iba conserve environment Aruba kiromba mwingi uciatira muno kumenyera rerare untu mwanya ya mashukuru ne iba urite kinyo watimba rubando anginge mwanya kumakire thirikari kana kinya kinkundi bingi biantu biombe untuku mudara primary untu gawano wa lights na ingwete kinya iba participate tabo bonane sana ke kwa na metekire meneke kuona hao so nkaromba kinya skure inge barabata participate kwa na metiki community tuatane twinza turamwe na muno thirikari yetu NGOs atongoria mwanya we yani kenda tomba kwa na metiki untuko na tombo safe idhima biari bingi muno kurukia zate ndene mudara lakini mwankaza hivi sababu tente kudhani kiza bikinya bile bitatu nkiripotera Weru Wikendi kumatiania mbeta wa Kelvin Kimathi. Sub-county njero ya gicigo Kegembe Central nejukitie mwerekera jongi bobone nyuma ya mutethereria wa mubunge wa gicigo kiu kuga kinya DCC agaikwa ntere untukunite kuraja akariba kengo na thiruru jene baugete Minister Munyanwe wa batethererie kuona sub-county ji bari na mwathikirira wawe James Mutia Dennis Mugendi ne agutwa Kinya bomba kanya miaka enge 5 nekenda data ndizi yao nontorende itwaitanire miario iji ya mubunge wa Igembe Central kuba ikirengo kuuga niwe atungatite gicigo giki kone sub county na rieto Igembe East ni ukiriritwe na kiako gikinene akari bare bakuwa ni bakomenya tewe amithingatirite indi ni minister urimi Peter Gatira Munya uria etrena kwaraniria na minister Fred Matiang'i nyuma ya gukinyithirwa irombare yao ni muruirio bunge tawe James Mutia tutwarombre sub county miaka mingi kulukite tharakanithi baromba bona mbere yetu imenti south baromba bona mbere yetu kuarito chokia ngatho sana no ntwa mheshimiwa Uhuru Kenyatta uro president ondeye na ito chokia ngatho no ntwa waziri Munya na to chokia ngatho no ntwa mheshimiwa James Mutia no ntwa James Mutia kuandika barua ya kuromba sub county amendia ofisini ya Matiang'i ile Munya rombere ofuatilia na toa sub county kouru arito kuiboya sana no ntoni ngwe nene ngwe iraremete muyumbe ro karirite bwana Cyprian Kirengo kuito kwenda kwira karibe Igembe Central ko ba Kirengo manto yara kweria kuwa ate no retete sub county tu ngo itokumenya mwandiki barua itokumenya yandikiro James Mutia na itokumenya Kirengo ruare na asire kiruterwa thirikari Kirengo uwawe ate tuliria president Maruke enda ona gintu ende na baba kumba tulia president Maruya Mutia iboto kwenda bale athira ate kuma mubunge kuba Kirengo agusie banira na thirikari mirandi kithumba ne akuamire na bo bali muira kethira na gusia mbambwini we aswite sub county tukuiria minister Matiang'i akareta DCC weta mubunge na batere tuigusiumiria gitirine augini we atungatite rera Mr. Kubai asire thirikari takiyundi na atumire batu turacia sub county na thai atebwa mboto nelia ate no rete sub county oria miorowete agorwa gana akairanja ukiuga achoka akora batwe tore atongoria katwere shimiwa bobo mbeto tore sub county bongesi batu itokwira antu Igembe Central otebo mutongeria omba kurona thirikari omba kuromba into githirikari ona Kirengo atomba okinya ofisini ya Matiang'i na omoge akwithira Kirengo no rombete sub county ora kwenda osiegira ngwire ritini Mutia itokwenda ntukira Matiang'i aturete sub county kiengo na DC Kirengo ethire ario atwire no uretete Dennis Mugendi Weru Wikendi Igembe Central County ya Meru. Abiashara baboda boda kumachuka baugete bakagwata ume waomba rukenda kujukia gite kia MCA ntereu. Abiashara baba bariuga bari na wete kiongo giao ekathangi kirwa bwega bakurukia Frank Mugambi ta MCA wa ward ya Karingani. Bakiongerate nethiritu agikurukira ngugeje kwao ni akumenya bwega mathina jaria bagukurukira. Samugashima ni akurikithia.
akira maratasi make kirinkiama ya ithurano na mianka IEBC mochi wa chuka. Frank Mugambi ora imuthithia wa bodaboda mochi oju aumagaritwe ikembo iko ya barabatindaga na bogwirani nu baraba kuga no bamugwatire mbaru kenda baigwe bari no mwe wago gikaroni kia MCA wa kuthetagira maubatu mago. Mugambi arirwirira giti kia MCA wadi ya Karingani na tigiti ya chama cha mashinani. Ni wega muno tukethwa ndeni ya county assembly tuwe na one of our representative ulio kaomba gwasilisha wa grievances na ndeni twauga ni tukia Mugambi ali MCA wetu athi atu represent nau nikenda mamenya mathina metu. Athithia baba bariuga kuthurwa kwa Mugambi ukaingia bwega mworoto wa utongoria bwa munini wa rais William Ruto wa gukiria akenya bakiwango kia nthi. Ni twenda mayuthi thirikari-ini niki nontu nimo makomenya mathina ma mayuthi tatwi bottom up toka chini kwenda njuu tugacoka tukenda ntukwira mheshimiwa Ruto akeja guku nontu kiama giki kindene ya Kenya kwanza tukamate mheshimiwa tumunenkanirie mwankala njukwani ya Ruto twira Ruto uju niwe asala asiriro twina wenju guku Karingani wandi niwe tukwenda Kinya anto akabaraba endagia thokoni bariuga nwe bakawatambaru kenda araithiria maubatu mago. MCA Gaturo ato promise tureta youth agaturetera mixer masini cia kurutaga wira tureta youth na nkinya thaino tutanona na tuyo thaino turi baba tugete MCA wetu ni Frank Mugambi kenda gatubire na maoni metu na umbe na bo tukwenda na turi mama mboga tio tushikiriete o Frank Mugambi utena anja ya mutongoria akorwo ariku na akorwo ati gututethia na tutikuona manufaa mawe ni nkulomba gite kiu kia MCA guku Karingani ward na twina njeci ino kana mugate njeci gitene kia njeci nimo mena kula. Mugambi ariuga bakamukurukia akairutaniria kubathetera njira imwe iri kubambiria sako iraikabatethia gukira kibiashara. Bonda operators kinyandire bakuria bari ni tu support Frank the one of us aikie grievance yetu na county assembly kenda tumba kwitha tukigwikaga no mission ile yonde abangite au athi atubire na county kenda tumba kuthikirika twina macinani ciana cietu cia PP1 monde mala mali Karingani kana cukuru ile cionde ile Karingani cia public tukainengagira ucuru tuka make sure arimu ma ECD makuongeleka inawa ward na irati cia ECD na chui gwakika nontu ananjeci eno twaka etena ciana. Nkiripotera Weru Wikendi kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Gavana wa Meru na uria ukurwira giti giki kwa gipindi kia biere kiraitu murungi ni arikanite na ABC na nande akethirwa arinde bene nyuma ya mutaratara jojo kiraitu nethirwa kiuga we na njuri yawe bakairitaniria kiri kuringa kampeni kenda gutigira hagucoka kiri utongeria nyuma ya bubu netirentere mwanya na gwikira kari mawira ne jangugi iri akagita mutugikare katoni uria gwatinda. Rukirirwa na rwa gavana wa Meru kiraitu murungi na arikire gwitikirwa ni nkiama MBC kuragite kia kadirite na tigiti ya bus ni nyuma yawe na munini wawe Titus Tocho wiki maratasi jao na jetikirwa bobo jete ntuku imwe kinyume ya pinzani bao bare ni mubunge wa Ekuru Kawira Mangasa na seneta Mithika Renturi kinyabo kurikane na nkiama eji ya MBC mbuge ibweka sana kia IBC nontu yara kwa na u ati munini ongavana na abirite kurisaini anto kabate kuelewa sheria yuga deputy governor the state elected officer ora his office is protected by the constitution so anko uri handa hu kethenya bate kuelewa sheria kidogo yandikine chonko na ataba komenya korani thirikari county kirioni ndikuwa na campaign hiyo muno nindithite campaign nyingi ara mberene ile na inyankurukiyeji kinyere thirire mwaka yo yungi niyo yari na inyakiri monokiri oni nkurukiyeji ko woni guchetikia ninkuwa ndene yakwa ngashina kithurano kitwitite kia tariki enda mweri wa 8 na nandi kiraitu murungi wa mwana kabodo yawe bakiambiria siasa ciao Ibambiri tiki shigombu ngikiano dhimenti tauni ni makutano na rivarandi mutindo jokangangi. Mumeona ile kazi ametufanyia hapa Meru town. Wataenda kwa haraka beto. Watakuwa na biaski hapo tena.
Mbuto ije ikiuna mianka monkera gicigo mbunge ya Central Imenti ararungamirire Gatembe na Kariene kireitwo akiwa iki nikyo kithurano kiria kiuthukiriwe kamiringo tuitaringwa kairi because we have to win this election. Thina cia miru antu betu itwe bakuthirwa ni muntu no twakoraga kwanje kiriru. Thina cia miru itithirwa ntu kiriru ikia white. Na thina cia miru itwe bakuthira ntu kuringirwa ngita. Oro kathire thina cia miru tungi ni kiraito murungi. Aja ni nkubo gicigo mbunge ya South Imenti na nyuma ya aja riungane na thoko cia gicigo mbunge iki kwambiria wandini ya Bogeta East, Egoji East, Egoji West na Bogeta West. Nkubo tukaringira ngabana kiraito murungi kura abara ba muringira itone nanjara tone nanjara tone nanjara nani buje itwarenganiria tukwira ndaraja ugamba kura ya MP kuro kiraito murungi nimeleka omba kumenya dena cia ntumeto basa uviments kuro kiraito murungi inawewe kirena atirine uri tena wasiwasi yoyote. Nimetembea Meru, yule atakuwa gavana wenu tariki 10 mwezi wa 8 nikiraito murungi ura umba gutethia nkuru kikirima uri gavana nikiraito murungi kandi kawira mwangaza nikiraito murungi kandi kawira mwangaza kiraito aendelee asiendelee Viantuku ya naro na ingirite siasa cia wethokone cia Buthugusi West gicigo mbunge ya Central Imenti gucoka mutindo wa nkiripotera nteto cia Weru Wikendi riakwa rietwo ni Mutugi Kare. Nkatho cha mwanya ni untu bwaugwe wa gwata kanya gaku na kwithira gwatanirite na bao twekere nteto cheru Thaa imwe tuchemane thaa 3 chiongwa ngicokera na iji na nteto ingi nkuruki mbeta MAUREEN Kinya mwana neto mathithio MAUREEN Kome.